Peaministrid keskendusid ärevaid aegu arvestades oma kohtumisel julgeolekule ning see teema domineeris ka järgnenud pressikonverentsil. Nes akivaizdu, jog NATO regioniniai gynybos planai jie siejasi arba yra priklausomi stipriai ir nuo mūsų transatlantinių ryšių, nuo JAV pozicijos ir bendradarbiavimo gylio ir greičio. Ne? Tai pirmiausia, kviečiu visus neprarasti vilties. Nepaisant to, jog politikoje kartais yra išsakomi įvairūs gana dramatiški ar karšti pareiškimai, praktikoje, kaip mes matome šiandien, ar NATO struktūrose, ar dvišaliuose santykiuose, mes nematome jokių mūsų santykių eižėjimo požymių. Kaitsekulusid on üle 5% tõstmas mõlemad riigid. See, mida vajatakse, on ka suhteliselt sarnane nii Eesti kui Leedu jaoks. Kaitseminister on seda ka ise kirjeldanud, selle hulgas on erinevate selliste võimete ostmine, millega on võimalik sõda viia vaenlase territooriumile, ehk kaugmaatulevõimekus, õhukaitse ja nii edasi. Need on esimesed asjad, mida me ilmselt püüame saada. Kas nad ka saabuvad esimesena? Sõltub ju väga palju sellest turust, kus ostetakse, sest kui vaadata kogu Euroopat ja nüüd viimast ülemkogu ka, siis on selge, et Euroopa riigid panevad kaitsesse järsult väga palju raha juurde. Ja see tähendab seda, et sellel turul tõenäoliselt tellimuste ajad pikenevad, hinnad tõusevad, nii et kõik otsivad kõike, kus nad saavad. Sarnane on mõlema riigi jaoks ka see, et kõik, mida vajatakse, läheb järjest kallimaks. Turime įvertinti ir kai kurias kitas aplinkybės, ką gerbiamas Kristinas minėjo. Pirmiausia, augančių kainų klausimą, turint galvoje didžiulę paklausą, kuri atsiranda dabar ginkluotei, mes turime tuos sutelktus pinigus leisti efektyviai. Todėl Lietuva sparčiai vysto gynybos industriją ir kviečia tarptautinius partnerius gynybos sektoriuje kurti bendras įmonės Lietuvoje. Leedu kaitseväe teatel on nende prioriteedid õhukaitse, droonid ning ka lahingumasinad ja kaugmaarelvad. Raha leidmist tänase olukorra jaoks vajalikeks hangeteks nimetas Palauskas aga iga peaministri keeruliseks väljakutseks.